Thayo nituraugite macira ma nyumba maciragwo ni nyumba na kuga maciragwo ni nyumba ni kuga atiriri ithuothe no tuingirire maundu ta maya turona ma ciana citu kana ma ruriri rwitu tukageria ringi kwaririria kaundu kamwe na kangi ringi cira uyu wahota kunyihanyiha. Wa mbere inyue aini aria othe muinaga nyimbo cia legends aria mathire, definitely it's very courteous muthie kwamba kuhoya mundu ucio rutha kana guthie ku notify andu aria guardians kana the next of kin, because every intellectual property ni the next of kin. Na nikuga anikyo wonaga even na ngina migunda indo ke ni itigagirwo mundu angieherwo muria ni hari uri utigagirwo. Na nikuga atiriri automatically angikorwo mundu ni ari muinire nyimbo ciake athie eherari cikugwa moko-ini ma family yake kana ciana ciake, because it was an intellectual property, meaning intellectual property ni undu wigie uge wa guciarwo naguo, na uge wa guciarwo naguo ucokaga kuu mucii no ubatie kurungwo ni andu akuu mucii nio ene nio moyo horo wa ugocio wao. So twambe tuiguithanie uguo. Na nikuga atia ciana ici murona guku guo Sylvia Makibi acio waina ciana icio cia waina wa Kiandege na ciothe tigai kuga ati tigai kuga ati nyimbo icio ni iguthira ati ni ikuriganira, tikariganira. Gutire hindi thiini wa wave ya muturire kana thiini wa generation kana thiini wa muturire uria uthia na mbere kindu gikariganira. Reke inde mwirage uguo gutire kindu ona kimwe gikariganira ona kimwe. Kiria giothe giabataraga kumenywo no gikamenywo, kiria giothe giabataraga guthikiririo no gigathikiririo. So tigai gukorwo mwe concerned ati murenda kubagain nao ati tondu nyimbo icio ciao matireka remix na inyune muraciika cikaiguo na igathie na mbere na kuiguo ri mutige kuhana tari favor murameka. It is not a favor when it comes to the spirituality favor, because kila kido every vibration, because nyimbo zikoragwo si vibration. Every vibration has its own day ama its own time of vibrating, ama hakuna kitu itawaiishi kukua kwa giza itaishi kukuja, because we use the cycles. Na ainia yoraiguo horo wao mugambo ucio mainaga no matiatewe kundu thiete urio guku. So magikenda nyimbo ciao irurumuke no ikarurumuka. Tarora mundu ta mundu gwitwo nyimbo ici ciroka cikainwo, because it is domereri message na ndiraugite hindingi message muno oro nawe ukiruta ndikoragwo yaku we wika, ikoragwo ya the universe. Yarekererio mugambo waigwo guku nja ni wa kila mundu, na reke ngwire nduri hindi ukora. So inyue murogo guo atiringi nyimbo ici ni ikura kana ni ikuriganira ati ciaga gwikwo remix kana ke utire kindu gikora ona kimwe. Ona njero ici ingiremwo no gugokange magacokia. Advice yako kuri andu tacio niki inyue thie na mbere na kuruta nyimbo cianyu, thie na mbere na gupush nyimbo cianyu ina nyimbo cianyu ambiririe kunyitanira riu tondu ni mumenyanite mwambiririe guthondeka bands kana ona koti band, mwambiririe gukorwo na other ways ya ku produce music. Tarorai trend iria iratrendwo, tarorai ni gap ile kusiko thini wa society, atabiririe guthondeka video music cihana uguo no mukeie no mukuhuthire no modify kuma nyimbo-ini icio cia andu atene ya Kamaro, the composition how they uria ma composaga, but again you have to keep into the track na maundu maria mara happen either you see the instruments uria irathako thiko ici, the vibration, the kind of people are vibrating in. When you guys sit down and see that gap, iyo actually niyo ire afatara muno gukitwo muno, iyo niyo afatara kurorwo muno gukira isi gukira inyue guthie kuridu music isi aria rege mathire kana makehera. Abai muthie munyitanire tondu ni njui muri ogi munyitanire inyua wa ithaka wa Jeni, munyitanire maundu maingi muno, mwambiririe guteithania ro na inyue go compose kana mwambiririe gucenjania ideas, mutuire murianite for a long time, mutige kuriana for at least for now, na mukorwo mwe urumwe uria wageragia kunyitithanio ni andemethi uri mugerie oro na inyue munyitithanie mwambiririe no ri muti wa kuina nyimbo cia iria cia gucokera nyimbo ukorwo ni urumwe wa gucokanira mugateithania. Have you ever
had the history ya Dr. Dre, how they came to be, those labels we guaga kou, how they came to be, akina Tupac uria masemanirie neke, those people they really helped each other. Mathia mundu agacompose rwimbo agatumira ucio ungi akareview na matiaianaga andu acio, akareview na maundu macio mothe. Unyitanĩri wanyu niguo kumuteithĩrĩria, unyitanĩri wanyu niguo kumuteithĩrĩria, muteithanie kihakiri. ALJ acio ni mwana nyonaga, mundu nyonaga cina uge muingi muno mundu ta Kahwaiti, murore maundu maria mara happen thiini wa society, tondu ni maingi muno mara happen. Mwisi uria mungi compose rwimbo rurahota guthie through the times thaici uguo, muhote mwe hamwe, ona kaba muine nyimbo nyingi tumuonage mwe hamwe, tutikamuria, because the essence ya rwimbo ni message iria rathie na mbere na kumenyagia guthondeka society of the day, the society of the day, kana gutwirira uhoro wa undu wonete ugoka, kana gukorwo ni ura observe maundu ma thaici uguo nokona thaici uguo mungirora ri urathi no wahingire wa Demethi wi hakuhe kuhinga, mubati uko mugeto keep into the tabs muine nyimbo cioria kurathie na uria murona urathi urahinga, mwambiririe okone rwimbo rwa ni indo ta icio ri mukageria gukorwo na message, mukoya message mukarora ni mariko maugitwo ni acio mari hau mbere, tukinyukithie ikinya rere njiarwa cicionete. Taru ngiririkana Kamaro no igwa maina muina rwimbo na ruru rumwe ruria rungi rugacokio ni ungi na kuria uru rungi rugacokio ni ungi na ku, ndona kaundu kau gekega muno na ni kaundu gakoragia aini acio na magatuma andu at least maga keep into the tabs na music igathie na mbere gukoe lively, because music it's all about being lively, evergreen. Nikido, it's vibration, it's rhythm, it's something that is always there, ever. It only changes the tune. It only changes the tune. So the moment you guys you understand that and you change with the tune, the sound system and whatever is happening now, mu keep into the tabs, maybe we can have a refurbished not to refurbish the music industry ne hote guteithia gina musani, tondu ndegukorwo ringi agika maundu maya kigume wika agukorwo akikana flow ya life, tondu muini abati gukorwo agiflow. Mungirona andu acio ingi matia flow ire na muturire ina inywe mwina uhoti wa guflow, you are walking off, mwina kauge kangi kaiga iguru, igira ikauge-ini kau, tondu ni murenji limit urona inywe just because ni murona nyimbo cianyu itirathie, no ciguthie twire ikuria tuguka kumusupportera na riu mwambiririe ni inywe murathikiriria heria ibara ici cina andu ya na go support gina upcoming artist. Andu acio the murona makigeria kuina turwimbo wigue kena message support niguo twambe tweherie bara ici, ithu ni tukuhota guteithiriria ciana ici citu kwambe kwehere class, tigutige gukoragwo ateng'ania ndangikinyira samido, tutige balance gutinda tukigeria gukorora ateng'ania na ng'ania inaga wega gukira urio ungi, tu support yo the tone itu na tuteithanie na ni thayo.